Chibai ule request pakhat ADHD chungchang kan bi chiangang tonrom chu kan fa ten an lo nei ve rengam ti te po khalawin chik taila ADHD lampum chu attention deficit hyperactivity disorder tinani a aminga tanghian aumzia chu asian ngal kwar thaya attention deficit ril rupek theina tlak chamna hyperactivity thathau uchuakna har em na lama boina nei te kha animaya ADD ti te po ani china attention deficit disorder nungchang emo chejia hi alan chua dan langsar ani awangin tunma chuanin nungchang lama har chatna behavior problem emo anti china mase thluak lampang har satna zo kha alawni a kan sha tur poimo tak chu ADHD hi nopang afin le fin lote hey hui phai deu ani donem don lowem tinen khan inkung kaina pakhat ma a omlawa mifing mithiam tak tak pon oma IQ sang deu po in anei theya chutiangin an hiam te po in alan chwa dan le sha thei dan te ADHD symptoms te hi chuang ni in a thliar theya pakhatna inattention attention chu kan shanga thil kan wa ngai sak rilu kan va pekna khatiang kha an tla chamta ni thil tam taka abikin an tuilo na thil bi ka te khanin anin solving theilawa an rilwa alut hlol lawani chu chumi ani wang chuanin thil zonga an rilru an pe theilo vek tina ero ani silawa minol pui chuan tuilo na le bengver lo zong kan nei ve vek thawa mase kan ngai ven lui thein kan rilru peturin kan in thunun theiani anni ero tiluya rilru seng lui tur tak chuan anin thunun ve thei talo thinani lulul le andu lo wang po ani lawani chu chutiang ani rual chuan an tuina le ngai ven zonga chuan an che ve le thil dang theingil thak khopin zone in an tiang deuh khan anin sorbing le ngur thei thung sia an rilu po achakin an thiam chakin an man rang le mmc ani chutiang thila ero chuanin thiam filor an ni vele thei thunga hei wang tak hian she thiam lo te an hlo na sa a izir thachiat wang ani kha chumi khamia irilu ipe thei renga mase ngatinge hemi bi ka hian I thei lo tlat ingai sak lo ve shim tia an mani kha puitling tan phei chuan she thiam lo thei tak tur ani ni chu tin an rilu lak pen district hi aul boka an suang tuana atangin emo ponlam thil thleng atang po in chumi awang te po chu anianga thil hanti zo fel mai te po kha an har sata enteran mishing pa ngai chu kan bula lo tong noi ma se kan sha tu taka rilu kanin sorbing ani chuanin kan ti lui theiani thil dang khan min ti buai lo kanin ti buai tir lo lui ve theiani mase anni kha chu alo ni lo ta a thil reflect te ngai to na chete ron lut hlek te khanin thui tak a shwai peng bau thinani thil hote hanti zo mai thei angchi te po kha an hel tamai thina chu chona kentel pakhat chu an che fel lawa thil ti bau te an mangani chon dei ji man ti a thil zir lai te le klasa te thil dang dai lo ngai to veng lo dream dai pon lamaril ru lo da dai angte an ril ru lak pen a ol kan ti kha khami zong a po thleng ve thawa ril ru lak pe na hun lai kan nei ve kani mase kan har chuaka kan ril ru kan lakira kan thil ti la ya khanin ril ru kan pile mai angkha an ni ve to lo ta ni an thei ve talo thina an bau pil tawang mai thina ni chu chona thlen chu zir lai tlak niam na chevel thil thleng ngai sak lo na hemi symptom si meichia a hluar bi ka meichia chu wa har zok angchi te khan an lang lo mai theya hemi pi khi meichia hluar ni hemi symptom si apani na chuanin hyperactivity emo impulsivity hei chu om hle theilo na
impulsive chu hei ngai tua lok lova emo ngai tua lok lova chek lak thut na ang hini maya he tianga lang chua khaw hi chu an thian te zinga po indota midangin anti dia la ya mani ti hun le tong hun po nga khleng zo lova lo ti thot ang chi te chuan fidgeting antia kutimo ke te engtin tinemo kan nin changa kan ti che zeu thin ang te hi an shat em theya a ha te hi an ha mo ani chu hei thil ti thut ila enge thlengang ti ngai tua lok theina ang kha an tlat chama chuwa wang chuanin inrin lo lai takte che thut mai te khan ching emema ama in kha an thil tia khanin lo intina to ma se hei chu tinon chi to lo tina ril ru ang kha an nei ve lem lo an active top mai ni hemi big symptoms hi mi panau panga atambi ka chuan combined symptoms antia kimi pani lang chuak kop te khi an boka chuan kan hriat tel tur chu naupang chu an lo hara le khazir lam te po an lo pe lo tlang poida a nu le patin khatiang na zong kha punghal ngot lova chik pe ve te ngai dona sikul le in lama mi aye boy pui omin a omem ti te heng nung chang te na boyna athlen china khan rin hlel tur ani naupang chu a huna chuan khap be le vo be thei te an china ma se khang po ti hlei thei lo boyna thlen thei chin disorder ani china khan ani don ta ni atlang puya chuan kumsom pani noilama tanga in tran le sia thei ani to bok thina tlei role mo rol thar anni thlenga nei emo za asom nga atanga za asom ruklai te phei chuan ADHD ni na te fung sang te kha an pui tlin thleng po in chom chho zel an ombok antiani omzia chu an len nu thleng an upat nu thleng khan ADHD kha an nei chho zel dinani chu alo chan anzir tian na chuanin ADHD nei no pangte thluak hi ani tur ang ain ate deuh zoka apui tling lo deuh zok athang muang deuh te po ti taila chuta chuan prefrontal cortex kan thluak malampang telin hilai takhi mani in khwa khirna te ril rulam pek theina attention kan nei theina te khami control tu thutluk na siam le chichuak thut tur laka mani kanin thunun theina sang control tu bi khluak part khani tani thil kanwa ngai sak kanwa ngai ven theina attention kan pek theina angchi te poni bokta a hela hi poimo ema khluak kha ani tur ang ani lo deuh emo anu fum deuh tinani ADHD hi genetic ania in thla chon thil ani hanti ila chi in thla hemi akong a processor on piang ani ome nu le paten an nei kher emo pi le puten an nei kher emo kha ani chuang lawa in hlan chon ani ngor chuang lo dinani chu mi thiam te soi dan chuan mi then khat te gene hi chuanin ADHD hi nei tur hian a on lok deuh sa a ngir deuh sa shim ta a chan ni theya chuanin nu le pa le thla tu te a hetiang nei an lo to a khami khanin chance atisang a tun ma hin ne tiang na kan lo shelo te po kan lo ti mai theya ma se ma lai no pangpo har deuh ten lo oma undiagnosed lo khani mai ta ni mi zawa chuan tiang na ani theyang ti ngai na kan lo rin lo kan pi le pu he ta kan pi le pu chong le te po khanin an lo nei dai to mai the ti kha a hriat mi lo ni chuan nu le pa le thla tu te atangin kan nei thei ti chu chiang ta atin poimo le chu nu le pa awang po in kan nei thei ani mishing ni tura kan lo in siam lai taka kan chevel thil thleng nu chevel thil thleng environment kha poimo chung thlen thei te chu nu in naw apai lai prenatal antia naw an san chua ma zong naw an king te po anin shiat ma po in
khatianga khanin vai hlo kai noi lo man te lo ti te le nim nai lu tuk te zu in le ri thei thil danga lo in nam noi ang chi te chuan hemi swan li thi a hlo om boka li thian nau chiat te nau piang zang lu tuk te a thlen theya chuan nau piang hlim zang lu tuk te hian ADHD hi an nei na chance kha asanga ainzul ani chu chuan an zan pau le a chance ka sang tinga chuan pian hun tur aya piang ma preterm birth an ti te khanin an nei du boka chu cholkar som thum pasari ai ma apiang aya upalawa piang hoka thakim lawa piang te mayang tiang hau khan ADHD nei na chance kha an nei sang boka chuan nau pai lai ril ru ha lutuk wang te gestational diabetes anti a chu nau pai lai nau pai lai chawa zun thum nu in anei te khan a fine ADHD anei na chance anei bokani anei fekang anei nge don ti na ni lawa khang kan soite a khan mase a thlen thei thil te ti na ni a chuan soi mai me lo tur chu damdoi chen khat na chok na him tok lo e te pokanin ADHD nuina e chon ADHD nei na khano sena khanin asang ta a film khur hle angai don ni chu doctor chau ang chi te doctor cho ni po hian film khur thawangai ADHD shelawa film khur lo taka lo in cho te po khalo om ve the ta a chuanin case wang tak thling ve thei thau sia chuanin nau pangin taksa le ril ru hong na lutuk thil aton nau sen laya aton severe trauma ang chi khan ADHD hi a thlen ve thei bok anti ni ADHD nei te hian ril ru lam le nun phung lam har sat na dang nei pol nei kop na chance kha an nei sang emema za asum ru ka tanga sum kwa nau panga chuan za asom riat lai puitling in hetiang lam har sat na hi an nei tel bokani pakhat na chuanin mood le anxiety depression te bipolar disorder te anxiety te henghawi chu kan soi fia vek man to lawanga chuan panhi na a chuanin nung changmoi lo ti mai la disruptive disorder thin chhel lutuk te enge zaitam lo lutuk over hei mani thin rim na thunun thei lo te chuan abusive kan ti ang chin yang chu chuan dan bo chiat lam nuam ti tlat medang poi sak lo na nu le pa te mozir tir tu te po khatiang an thu wa oi lo chak thlat na ang chi te po kha an nei thei ta a chuan pathum na chuan zirna lama har sat na autism te tic tourette syndrome te hei mania taksa che je emos an soi tum lo po soi zeu a thin ang chi te khan ni ta a chuanin video danga po kan soi to khami dyslexia ti te dyscalculia kan ti ang chi ho kha ane in san sang bo ka chuanin palina sleeping disorder mutlama har satna pangana zu le rui hlo dang man sual na ngul ve na hi en kol na dong thalo ADHD mi pui tluing to te a alwar na sal hle boka chuan an zir chian na chuanin zela hian hemi lung ina hianin khang an en kol lo te awang zong khan anyang chu le an mut khatiang lampang kha kai hnoi thilani wang khan zel tang zinga han ADHD nei hi an tam anti bokani mase chu tiang te ani nuaya wang chuanin rilu khati nuale moti ha kha chul chuang lawanga hetiang fa emo manin kan lo nei te ani po in thlotling le ro pui tak te po an omani chuan ADHD hi ti dam thei ani lawa tundin huna chuan en kol zia thei ero chuani ta a he video hi chuan soi to lo tai lama se video le peka en kol dan te damdoi mo in lama en kol dan te kan soyanga chuanin shia zauna huna chuan damdoi lampang tho homeopathy ti hi malaya tanga
nam tinin dam lo enkol na le dam doi kan lo nei te manga in enkol na dam lo enkol na hi ani a alopathy ve thung chu tun lai science thiam na manga siam dam doi manga natna enkol na dam lo enkol na chungchang soina ani ola in zawai chunga kaloma lepeka kan mule cheu donia